Sanibonani bantwana bakaNkulunkulu. Nginibingelele usukwini lanamhlanje. Isikhathini esedlule sikhulume ngomntwana omncane ozelwe nomntwana lapho sekufanele athole isiphandla sakhe okanye abikwe okanye imbeleko. Namhlanje ke ngizothanda ukugxila kakhulu ekuxoliseni kowesilisa uma etholise umntwana wabantu umntwana bengacacile. So lowo wesilisa kumele aqale axolise kuqala, axolise kuNkulunkulu umnikazi womphefumulo. So ngoba usephule lo myalelo wakhe olapha ku-Exodus 20 kule myalelo yokuphila, lo myalelo othi ungaphindi, ebese ezoxolisa ke kubo kantombazane, lo ntombazane amithisile okanye abamithisene naye. So indlela axolisa ngayo lo wesilisa, uxolisa ngembuzi, uhambisa imbuzi kubo kantombazane eyogeza umuzi lapha, exolisa emakhehleni nasezakwazini zakhona ukuthi umntwana wabantu usemenze umfazi engemfazi wamuntu. Ngoba phela munye umuntu enolungelo lokuzala umfazi. So mawuzale ungemfazi wamuntu kusho ukuthi umfazi wamahala. So ke yiloko bengithanda sigxile kuona namhlanje. Ngiyabonga, ngicela ukuma lapho. Madinga ukusikhuma noma ukuzwa kabanzi ukusizakala ukuthi uyenza kanjani le msebenzi, ungakhathazeki, sikhona. Mufuna sikusize, sikulekelele, sikhanyisele, sicathulise, siyatholakala kule number eku-screen. Yafona, ya WhatsApp, usibuze ukuthi sitholakala kuphi. Savannah Park number 9, Lazy Lights, latholakala khona. Thank you.